Dobrodošli, ovo su BDC vijesti. Milić i Trninić o zajedničkim infrastrukturnim projektima. U muzeju u Luci obilježen dan logoraša. Obilježena 25. godišnjica zločina nad Hrvatima. Za brčanske maturante dan otvorenih vrata u cilju razbijanja predrasuda i širenja tolerancije. Parlamentarna skupština BiH, Komisija za financije i budžet oborila zakon o akcizama. Macron novi predsjednik Francuske, Le Pen priznala poraz. U radnoj posjeti Brčko distriktu boravio je ministar saobraćaja i veza u vladi Republike Srpske Neđo Trninić. Sa gradonačelnikom Brčko distrikta Sinišom Milićem razgovarao je o nekoliko važnih tema i za distrikt i za Republiku Srpsku. Jedna od tema svakako je bila izgradnja mosta u Krepšiću koji je uništen tokom poplava 2014. godine. Iako je most prvobitno trebala raditi Republika Srpska, zbog zakonskih i administrativnih prepreka to nije moguće, tako da je danas načelno dogovoreno i kako bi to trebalo privesti kraju. Orijentaciona vrijednost izgradnje ovog mosta je oko 780.000 maraka. Vlada Republike Srpske je izašla u susret Brčkog distriktu time što je finansirala projektnu tehničku dokumentaciju i nadzor negdje oko 65.000 konvertibilnih maraka. Distrikt Brčko će iznaći mogućnosti i rješenja da isfinansira gradnju tog mosta, da li preko javnog preduzeća Putevi ili budžetskim sredstvima, ali ono što je najvažnije to je da bi gradnja tog mosta trebalo da bude okončana u ovoj građevinskoj sezoni. Razgovaralo se i o drugim zajedničkim infrastrukturnim projektima, prije svega autoputa, odnosno dionice Brčko-Bijeljina, koja bi bila veza sa koridorom 5C. Ministar Trninić je naglasio da se vode intenzivne aktivnosti, tako da od Brčkog prema Bijeljini postoje određene aktivnosti sa kineskom kompanijom CRBC. Te je upućeno i pismo prema kineskoj državnoj banci koja bi te aktivnosti trebala pratiti kreditnim sredstvima. Taj projekat izgradnje, govorim u dijelu od Brčkog prema Bijeljini granice sa Srbijom, zavisi od tih aktivnosti prema kineskoj banci. Drugi dio koji ide od Brčkog prema koridoru 5C u dužini od 31 km, znači tamo do Vukosavlja, je druga kineska kompanija s kojom imamo potpisan memorandum, ali oni su tu, taj će memorandum obnoviti jer su oni proširili, napravili su konzorcij, nije to više jedna kompanija nego konzorcij. Razgovarano je danas i o potrebi izmjena sporazuma iz 2001. godine o održavanju putnih pravaca, obzirom da je distrikt u međuvremenu dobio javno preduzeće koje je zaduženo za održavanje putnih pravaca u Brčkom. U nedjelju 7. maja u muzeju logoraša u Luci Brčko obilježen je dan logoraša. Nizom manifestacija koje su prethodile jučerašnjem događaju obilježen je period stradanja nesrpskog civilnog stanovništva u distriktu, a ovogodišnje obilježavanje je završeno polaganjem vijenaca ispred muzeja. Povodom jučerašnjeg prisjećanja na žrtve iz nekadašnjeg logora Luka u Brčkom, porodicama nestalih i ubijenih te preživjelih logoraša obratili su se predsjednik Udruženja logoraša u Brčkom, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, te predsjednik Udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka. Povodom toga oni su ispred svojih organizacija apelovali na građane, bez obzira na nacionalnost i narodnost, da ne odbijaju pozive na svjedočenja, već da skupa rade na tome da se svako odgovoran za makakav zločin privede pravdi. Što se tiče ovdje ljudi koji su činili zla, 11 ih je već osuđeno, 109 godina imamo. Nama nikad nije visina kazne dovoljna, bez obzira kolika je. Ali, ja sam 1000 puta do sada rekao, drago mi je da mu se vodi u papirima da je ipak počinio ratne zločine na području Brčkoga. Tačne evidencije i podataka o logoru Luka nema, ali prema nekim podacima je kroz logor prošlo između 3 i 4 hiljade ljudi, a ubijeno oko 40. Jedan od bivših logoraša, Šefik Hasanović, kazao je da upravo osuđivanje krivaca treba biti opomena za budućnost, čija će jasna poruka biti da se ne može nekažnjeno proći ukoliko se počini nedjelo. U suprotnom, moglo bi se desiti da neke naredne generacije dožive slične scenarije, istakao je on. Prije nekoliko dana smo pogledali film Brčko smrt na 100 načina. Tu se dosta toga kazalo i vidjelo. Međutim, ja što mogu reći o ovom logoru,
Mogu samo reći da je ovo jedan od najvećih stradanja Brčaka. Bivši logoraši smatraju da se ono što su preživjeli ni pod koju cijenu ne smije prepustiti zaboravu. Moja primarna misija jeste kultura sjećanja. Kultura sjećanja nije korak unazad, kultura sjećanja je svakako doprinos nas radi sigurnije, ljepše i bolje budućnosti. Poruka svih prisutnih je jednoglasna. Za zločine treba biti kažnjen, proživljeno treba pamtiti, a svojim primjerom spriječiti da se događaju nove ljudske tragedije u budućnosti. Hrvatsko stanovništvo u selima ulice Gornji i Donji Vukšić, Laništa, Krepšić, Gorice, Donji Rahić i Marković Polje 8. maja svake godine obilježava godišnjicu od stradanja njihovih sunarodnika na ovom području. Povodom obilježavanja 25. godišnjice od zločina nad Hrvatima, jutros je održano opijelo i polaganje vijenaca na spomenik kod crkve u Goricama. Ovom prilikom građanima se obratio predsjednik udruge obitelji poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, naglasivši da ne treba posustajati u borbi za traženje pravde. Na tužilaštvu je da dokaže ovo i da kaže ko je odgovoran za ovo i da oni kažu koliko to nekome treba dati godina. Sjećanje na stradale treba da živi, poruka je današnjeg obilježavanja godišnjice. Mi nakon 25 godina sjećamo se naših stradali, ajme više su to bili civili, nedužni, koji su na potezu od Gorica pa sve kroz Donji Gornji Vukšić, Laništa, Marković Polje su prošla jedna horda zla tada i su stradali naša 32 civila, nedužna. Svjedoci ovog događaja kažu da ih svaka godišnjica podsjeti na proživljeno i u njima budi tugu i sjećanje na one kojih više nema. Na glavnom putu kad je bio napad, napali su nas sa avionima, sa 2 aviona su nas bombardovali, poslije pješadija i mi smo se povukli tamo u šumu prema Vukšiću. Osjećamo se tužno, izgubili smo ljude nedužne ovdje koji ni krivi ni dužni, civili bili, ljudi od 80-90 godina su poginuli. Nakon dijela protokola koji se odvijao u Goricama, prisutni su se uputili prema Laništima, gdje se također održalo opijelo i položeni vijenci na spomen obilježje. Obilježavanje je završeno misom zadušnica u kapelici Svetog Roka u Jasenovcu u Ulicama, a potom je i na tom mjestu održano opijelo i položeni vijenci. Brčanski maturanti su danas imali priliku da prisustvuju Danu otvorenih vrata u organizaciji mreže Promoviši pozitivno i misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Cilj današnjeg predavanja održanog za učenike završnih razreda srednjih škola bio je da se promoviše međusobna tolerancija i poštovanje različitosti u našem gradu. Mreža Promoviši pozitivno u saradnji sa misijom OSCE danas organizuje Dane otvorenih vrata za ovu 2017. godinu. Naš cilj danas je bio da svim ovim učenicima, ovim mladim osobama ovdje koji su svi došli, kao što vidite veliki ih je broj, predstavimo šta je to što smo mi radili ne samo protekle godine, nego i skoro od samog osnivanja mreže. Događaj je organizovan sa ciljem da se mladima predstave mehanizmi u prevenciji incidenata, motivisanih predrasudama, te da se upoznaju sa mogućnostima volontiranja nakon završetka srednje škole i na taj način doprinesu toleranciji na djelu. Svi zajedno dolazimo iz Brčanske gimnazije kako bismo podržali ovaj dan borbe protiv govora mržnje i širenja tolerancije, jer je to jako bitno u našem društvu, koje je i multinacionalno, jako je važno da se svi međusobno uvažavamo i koristimo i riječnik, a i geste koje su primjerene našem i uzrastu i nama svima generalno. Kao osnovnu poruku organizatori današnjeg predavanja ističu: potrebno je riješiti se svake vrste predrasuda, razdvajanja i netrpeljivosti na bilo kojoj osnovi, u čemu je ključ zajedničkog i srećnog saživota. Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH danas je u Sarajevu dala negativno mišljenje o setu zakona o akcizama. Protiv je bilo 5 članova komisije, dok su za glasala 4, što znači da je prijedlog Vijeća ministara BiH oboren već u prvoj komisijskoj fazi. Ovim je propao i 4. pokušaj Vijeća ministara BiH da u Parlamentarnoj skupštini BiH usvoji prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Njihovim usvajanjem bilo je osigurano dodatnih 15 feninga iz akciza na naftu i naftne derivate za izgradnju autocesta i cesta.
Dom naroda državnog parlamenta je početkom aprila ovaj set zakona usvojio po hitnom postupku, a principe predloženih zakona predstavnički dom je trebao razmatrati na sjednici zakazanoj za 10. maj. Sada će međutim razmatrati samo negativno mišljenje. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Nakon što je Komisija za finansije i budžet Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH odbacila povećanje akciza na gorivo, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je kako BiH može bez svega, pa tako i bez seta zakona o akcizama. Bevanda je ocijenio da nosi rizik današnje odluke, da nema efektivnosti i kredite za izgradnju autoputeva i da nema aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, za što on smatra da je štetno. Na pitanje ima li ikakvih indicija za novi pokušaj, Bevanda je odgovorio da o tome treba da se očituje Vijeće ministara BiH. Podsjetio je da set zakona o povećanju akciza nije ništa novo s obzirom na to da se o njemu raspravlja još od prošle godine. Istakao je da nedostatak sredstava MMF-a predstavlja smetnju vladi Federacije BiH i vladi RS-a u menadžiranju budžeta. Članica Komisije za finansije i budžet i šefica kluba zastupnika SDS-a u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević rekla je da na svu sreću set zakona o povećanju akciza na naftu nije dobio podršku ako se uzme u obzir stanje u BiH privredi. Istakla je da je neodgovorno od Vijeća ministara BiH što parlamentarcima nije dostavilo analize u kojima će se jasno vidjeti koji će se autoputevi praviti, ko će od njih imati korist i da li su oni uopšte isplativi. Kako kaže, na današnjoj sjednici pokazala se ponovo simbioza između Milorada Dodika i Bakira Izetbegovića, jer je Dodik putem članice Komisije za finansije i budžet Dušanke Majkić zbog akciza predao nadležnost Agencije za bankarstvo RS-a državi BiH. Klub SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ponovo je danas podnio inicijativu za smjenu Šefika Džaferovića sa pozicije predsjedavajućeg ovog doma. Šef kluba SNSD-a Staša Košarac rekao je da ovaj klub ponovo predlaže ovu tačku dnevnog reda iz istih razloga iz kojih su to činili na prethodnim sjednicama. Naš stav je da Džaferović zbog teškog bremena ratne prošlosti kojeg nosi i optužbe koje se dovode u vezu sa njegovim imenom ne može obavljati funkciju predsjedavajućeg predstavničkog doma, odnosno ne može predstavljati ovaj dom i sve nas zajedno. I stoga pozivamo kolegi da podrži naš prijedlog odluke o njegovom razrješenju, istakao je Košarac. Razmatranje procesa implementacije promjena izbornog zakona bilo je tema zasjedanja Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora, te su izrađene smjernice za sve članove na svim nivoima koji su uključeni u ovaj proces. Božo Ljubić, predsjednik Glavnog vijeća HNS-a, poslije zasjedanja kazao je da očekuje da će Ustavni sud odbaciti uloženu apelaciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa koji je povukao klub Bošnjaka u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Cilj smjernica koje su danas donesene je da se pomogne članicama HNS-a da u argumentiranoj raspravi, kako kaže Ljubić, uvjere i domaću, a i međunarodnu javnost da su promjene izbornog zakona važne kako bi ova država ostvarila potrebnu stabilnost. Legitimitet hrvatskom članu predsjedništva ne daje, kako kaže Ljubić, njegovo izjašnjavanje, već mu legitimitet daju birači. Ministrica uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Lejla Rešić i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić potpisali su danas sporazum o korištenju podataka iz centralne baze drugog primjerka matičnih knjiga s ciljem popisa i evidentiranja srpskih žrtava iz proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Rešić je nakon potpisivanja sporazuma u Banja Luci istakla da Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske želi da pomogne Republičkom centru za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica u realizaciji projekta popisa i evidentiranja srpskih žrtava. Kojić je podsjetio da je Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica 2013. godine započeo aktivnosti popisa i evidentiranja srpskih žrtava iz proteklog rata i da će realizacijom navedenog sporazuma biti dobijeni podaci o datumu i eventualno o uzrocima smrti srpskih žrtava. Odavanjem poštovanja i polaganjem vijenaca na spomen obilježjima na Slanoj banji u Tuzli danas je upriličeno obilježavanje 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom, Dana Evrope i Dana zlatnih ljiljana. Vijence su položili i odali počast poginulim borcima u ratu od 1941. do 1945. te u ratu od 1992. do 1995. kao i zlatnim ljiljanima i civilnim žrtvama rata u BiH, predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti grada Tuzle, kao i brojna udruženja i organizacije. Gradonačelnik grada Tuzla Jasmin Imamović istakao je da je 9. maj dan pobjede planete nad fašizmom, ocijenivši da je to veliki antifašistički praznik koji je evropski kontinent odredio za Dan Evrope, jer je antifašizam najveća civilizacijska tekovina 20. vijeka, a ujedno i Dan zlatnih ljiljana. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović rekao je na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci
Da je srpski narod dao ogroman doprinos u borbi protiv fašizma u Drugom svjetskom ratu, ističući da je taj sukob bio najbrutalniji i najkrvaviji u istoriji civilizacije, vođen pod ideologijom fašizma i nacizma. Stevanović je rekao da će u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova sutra u Banja Luci biti obilježen Dan pobjede nad fašizmom. On je najavio da će u organizaciji Odbora Vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Banja Luci u četvrtak i petak biti obilježen Dan Vojske Republike Srpske. Stevanović je najavio i da će u organizaciji Odbora Vlade RS-a za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova u Bijeljini umjesto u Tuzli 15. maja biti obilježeno stradanje pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni 1992. godine. U Brčkom je danas otvorena međunarodna likovna kolonija Naiva na Savi. Kolonija je već postala tradicija, a uvrštena je i ove godine u program manifestacije Proljeće u gradu. Umjetnici uvijek na svoj način uljepšaju i oplemene određenu sredinu. Tako je i sa slikarima koji su stigli u Brčko kako bi uzeli učešće na međunarodnoj likovnoj koloniji, a već prvog dana kist u rukama velikih slikara Galerije naivne umjetnosti Kovačica garantuje da će ovdje nastati izvrsna djela. Evo, krenuli smo danas i do subote tamo imamo vremena da završimo još dosta posla. Moramo tako jer opet naiva je takva da mora čovjek polako da radi, a mora i da se osuši. Zato smo malo pripremili kući i sad bit će nam lakše. Imaćemo više vremena za druženje i da vidimo Brčko i okolinu. Jedina slikarka na otvorenju bila je Zuzana Vereski, koja je između Njujorka i Pariza našla vremena svratiti i u naš grad i u njemu ostaviti svoj umjetnički trag. Odlučila sam da u Brčko donesem naše bulke, naše cveće koje cveta u polju i da spojim dvagodišnja doba, zimu i proleće. Tako da, eto, tako sam došla na ideju da uložim u tu sliku puno ljubavi, da vam ostane nešto onako baš kako ja želim da bude naslikana. Evo, obradovali ste i mene također, mene lično. Da, to imam običaj onako kad putujem po svetu, da li je to New York, Pariz, Izrael, šta ja znam koji kontinent sveta, pošto sam proputovala sve kontinente, onda volim da nosim uvek boje sa sobom i onda tako delić moje slike stavim na vašu ruku ili na bilo čiju ruku. Ljudi su jako zadovoljni, prihvataju to, pričamo, morate da shvatite da sam ja shvatila da taj jedan crtež na ruci, jedan moj delić slike, vredi više nego bilo koji katalog, bilo koja reklama, bilo koje, mislim, baš se ljudima to dopada i ja sam jako zadovoljna. Zadovoljni su i domaćini jer su im se na ovu treću likovnu koloniju odazvala poznata imena Naive. 7 je učesnika ove godine. Pored 3 iz Kovačice stižu 3 umjetnika iz Klebina i 1 je domaćin, Brčak. To su sve svjetskog glasa slikali koji su se proslavili svojom naivom i svojim slikama koje su svugdje zastupljene u svijetu. Oni su svojim slikama prošli sve kontinente, jako mnogo država su posjetili i njihove slike se nalaze u najčuvenijim galerijama svijeta. Njihove slike ostaće i u fundusu Uljuba, koji će nakon ove kolonije brojati ukupno 45 slika. Ove godine se pravi jedna zajednička, odnosno jedna velika izložba koja će biti u gradskoj galeriji naivnih slikara, pošto jedan naivni slikar ne može za 7 dana da napravi više od 2 slike i to često donesu slike koje su maltene u pola završene, jer jako mnogo truda i rada treba, vidjeli ste i sami koliko su to sitni detalji, šta se treba raditi. Tako da, eto, ova kolonija će biti 13. završena i naše udruženje će biti bogatije ukupno 45 slika. Ukoliko ih vrijeme posluži, ovi umjetnici će sutra slikati ispred hotela Posavina, što će biti idealna prilika i Brčacima da izbliza pogledaju kako nastaju velika djela Naive. Emmanuel Macron, kandidat centra i predsjednik stranke En Marche, novi je predsjednik Francuske, govore prvi preliminarni rezultati koje objavljuju francuski mediji odmah po okončanju drugog kruga predsjedničkih izbora.
Prema konačnim rezultatima koje je danas objavilo Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova, Emmanuel Macron osvojio je 66,10% glasova, a kandidatkinja ekstremne desnice Marine Le Pen 33,90%. Ipak, rekordnih 3,8 miliona praznih, odnosno neispravnih glasačkih listića pokazalo je da mnogi birači nisu bili zadovoljni izborom između liberalnog kandidata centra i krajnje desničarke. Marine Le Pen, predsjednica Nacionalnog fronta, priznala je poraz u drugom krugu predsjedničkih izbora od Emmanuela Macrona. Dužnosnici iz cijelog svijeta trijumf Macrona ocijenili su kao pobjedu umjerenosti i Evropske unije. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić čestitao je Emmanuelu Macronu pobjedu na predsjedničkim izborima u Francuskoj te izrazio nadu da će se dobra saradnja između BiH i Francuske nastaviti. Mi ćemo nastaviti s svjetskim aktualnostima. Branit ću Francusku, branit ću Evropu i učiniti sve što mogu da je ojačam, kao i ljude koji je čine, poručio je izabrani predsjednik Francuske Emmanuel Macron u pobjedničkom govoru pred hiljadama pristalica u dvorištu najvećeg i najznačajnijeg muzeja na svijetu u Louvre u Parizu. Macron je u kratkom, ali vrlo smirenom i nadahnutom govoru zahvalio francuskom narodu na povjerenju koje je dobio, pobjedivši Marine Le Pen sa više od 66% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora. Uradit ću sve što mogu da budem dostojan vašeg povjerenja. Neću vas zaboraviti, rekao je Macron, osvrnuvši se i na duboke podjele u državi, ekonomske probleme i borbu za sigurnost. On se obavezao da će ujediniti naciju. Istakao je da nosi veliku čast i još veću odgovornost, te da će štititi interese svih građana, ne samo svojih birača. Branit ću našu zemlju, njene interese i njen imidž. Moramo smiriti strahove, vratiti samopouzdanje i okupiti ljude u borbi sa izazovima budućnosti, rekao je Macron. Odlazeći francuski predsjednik François Hollande potvrdio je danas da će formalna primopredaja dužnosti sa novoizabranim predsjednikom Emmanuelom Macronom biti održana 14. maja. Macron je danas učestvovao na prvom zvaničnom događaju nakon izbora za predsjednika zajedno sa Hollandom na obilježavanju Dana pobjede u Drugom svjetskom ratu u Parizu. Oni su zajedno položili vijenac na spomenik poginulim u Drugom svjetskom ratu na Trijumfalnoj kapiji. Nakon stupanja na dužnost, Macron mora vrlo brzo izabrati mandatara za sastav nove vlade. Francuska policija uhapsila je sinoć 141 osobu u istočnom dijelu Pariza tokom sukoba sa demonstrantima nakon izbora Emmanuela Macrona za predsjednika Francuske. Tokom kampanje su mnoge grupe protestovale protiv Macronove rivalke ekstremne desničarke Marine Le Pen. Neke anarhističke i ekstremne grupe su povremeno nasilno protestovale protiv oba kandidata jer Macrona smatraju previše naklonjenim biznisu, dok je Le Pen opterećena rasističkom prošlošću svoje partije. Vanredno stanje uvedeno je u kanadskom gradu Montrealu zbog poplava uzrokovanih olujnim kišama i topljenjem snijega. Mjera je uvedena juče poslijepodne i ostaće na snazi 48 sati. Na prostoru provincije Quebec na istoku Kanade poplavljeno je oko 1900 kuća u 126 gradova i mjesta, rekli su zvaničnici. Oko 1200 vojnika raspoređeno je radi evakuacije stanovništva. U Montrealu je proglašeno vanredno stanje nakon što su popustile 3 brane u sjevernom dijelu grada. Posebno je teško pogođen grad Rigo zapadno od Montreala i u ovom mjestu proglašeno je vanredno stanje i naređena evakuacija. Poplave nisu samo zabilježene u Quebecu, neuobičajeno obilne kiše izazvale su poplave i u provinciji Ontario. Najveća NATO međunarodna vojna vježba Proljetna oluja 2017 u kojoj učestvuje 9000 vojnika počela je u Estoniji, saopštio je danas estonski generalštab. Vojne vježbe se izvode većinom na sjevernom i sjeverozapadnom dijelu zemlje, a trajaće do 29. maja. U vježbama učestvuje više od 800 britanskih i 300 francuskih vojnika. Njemačka je poslala 400 vojnika, a učestvuju i vojne snage iz Kanade, Finske, Gruzije, Letonije, Litvanije, Holandije, Poljske, Španije, Ukrajine i SAD-a.
Toliko u ovim BDC vijestima. Hvala vam na povjerenju i ugodno večer.